Halo? Bok, Nina, što ima? Da, gle, idem u sobu da na miru pričamo, može? Gospođice Ambar, što da vam spremim? Nešto za popiti. Smoothie od jabuke i manga. U redu. Ne, cijeđeni sok od naranđe s puno leda. Dobro. Ili smoothie s mlijekom, znaš? Da, sojinim mlijekom. Može. Luno i Mateo? Vidjela smo ih skupa. U školi? Na trgu. Ljubavi! Što radiš tu? Pa došao sam po čašu vode. Znači, gospođice, rekli ste sa sojinim mlijekom i sa čime još? Gospođice Ambar, jeste dobro? Gospođice Ambar? Ne, nisam dobro. Jako sam loše zbog Lune. Zbog Lune? Što je bilo s Lunom? Jako je loše, ide u školi i bojim se da će pasti godinu. Zaista, želim da znate ako bilo što trebate što bi moglo pomoći Luni, računajte na mene. Zašto to kažete? Što je bilo? Lunice, tu si. Stigla si u pravi čas, baš govorim tvojima da se brinem za tebe jer si pala ispit znanja. Što? Pala si ispit, Luna? Kako? Pa vi niste znali? Juj, oprosti. Je li istina to što kaže Ambar? Dobro, Luna, zašto nam nisi ništa rekla? Juj, ne, sve sam ja kriva, stvarno, pardon, nisam imala pojma da vi ne znate. Dobro, ostavljam vas na miru, da popričate. I Monika, reci Amandi da mi donese stvari u sobu, može? Da, gospođice. Hvala. Kćeri, zašto nam nisi ništa rekla? Nisam vam rekla jer nisam htjela da se brinete. Gledajte, imat ću popravni ispit i sigurna sam da ću ga dobro napisati, obećajem vam. Slušaj, naša odgovornost si ti. Možda smo previdjeli da si imala previše obaveza. Dobro, a što kaže profesor? Što bi se dogodilo da taj ispit ne prođeš? Onda bih morala na dodatne sate poslije nastave i morala bih zaboraviti na stazu, ali to se neće dogoditi, sigurna sam stvarno. Dobro, ja mislim da je sad vrijeme da ostaviš stazu. Nakratko, dok se ne privikneš na sve. Ne, mama, molim te, nemoj mi uzeti jedino što me usrećuje od kad sam došla tu. Molim vas, nemojte mi uzeti stazu. Tata! Kćeri, nitko ne sumnja da ti daješ uvijek najbolje od sebe, uvijek se trudiš. I čini mi se da je upravo u tome i problem. Ti želiš raditi 1000 stvari odjednom. Mama, ali kad znaš da sam ja takva, molim vas, ne činite mi to. Monika, ja mislim da Luna može nastaviti odlaziti na stazu kad nam pokaže da je prošla ispit. Što misliš? Da, molim te. Znali smo da proces prilagodbe na školu neće biti lagan. Joj, kćeri, ti živiš 10 života odjednom. Da, znam, želiš iskoristiti vrijeme, vjerujemo u tebe i u tvoje mogućnosti. Što onda, smijem i dalje na stazu? Da, pod uvjetom da obećaš da ćeš učiti, bez pritiska da se moraš vratiti na roler. Sjeti se da nisu sve stvari podjednako važne, a najvažnije je da učiš. Da, obećajem vam. Stvarno ste najbolji roditelji na svijetu. Hvala. A što je sa mnom, meni neće zahvaliti, ha? Ništa? Da, i tebi hvala.